Manja rong thilu along ke cheng siang deng Habar Festival ke padupon. Citizenship Amendment Bill lapen BLT Accord Clause 8 pothak dian arong hitia long song priya song ching room si ke kham khya sai ke deng. Sixty-fourth National School Game Wushu Tournament along Assam Wushu team atung semi-final patupon po. Karbi Prime Time along penili Wilburn Krupi non biotang ton pen arjoik tha. Manja rong thilu along ke cheng siang deng Habar Festival arko ni phai crazy arni pen pangcheng ponsi ni phai kreni arnian ni nia bha rong aje ki paman pona birta pherang ge pen kati sa hemalong birta nang pali. Hawar kang thura song pen patir pi ponsi kipa phi hup rong thilu along ke do arara tuma phan ke charle hin pen danglo jutang hin ke paprang dun ja phan puma tha ponsi labang swaja mek pado pon lo pusi pachani arko ni phai crazy pen pangcheng ponsi ni phai kreni arni an angdum giti arni hirjur ki hir pen chenglok tarlok kiti ke kan kachepati lapen rong thilu malam ke do charla hin ke paprang dun thek ja phan ke charle hin cherok to ja mek pado pon bang swaja megalong thek muchot la pen chini muchara tuk chetong dun Labangsu along nito pinangan Karbi kaya to pagsubarin kan cengok doon to mo kan cengok nan separation pabuko jasunat cengok nang kedam kenang kita bipan mati dijab tibu pon keje semartun lun tingkan kekan kan cengok sonsuri kecil kan cengok ni jokali kan cengok kan jasunat kirbang amai Tujuh kata mengapur Karbi hai alamat ki birbo mo rong alu kami labang so hilang macam mana kacetong duna bang phubang phiatum lake kagening ti saising rong pi surjo rong par manju teron pi lapen pena an ke thege dinga tum chetong dun si RDP dun Dena rong hitia lang arkoni phai kreni arni tilisia porpen KSA ITPKA KSYC lapen MYDC song tum chelang pet pen Citizenship Amendment Bill lapen BLT Accord Clause 8 pathak ki kham khya sai ke padu pona birta pherang ki rostom tok bi ben birta nang pali Dena rong hitia angkang long song priya song tum chingrum si armu ko cheng sai ke paman pon bang so sai long Haruka District Committee ITPKA dena rong KSA branch KSYC lapen MYDC asong tumpen BLT Accord Clause 8 lapen Citizenship Amendment Bill ke pachun jalam BJP sarkar tumpen kedam tang arni ke papas ponjia puthak Karbi lochar ya song hinpen chedang dun thek thepu ning ke pug mate ni kang samse chepaklang lapen dena rong ahi ang kang BJP sarkar ke claim kedam ke chok che puthak armu ko chejeng pado ponsi ke hang katarang pon par omplu Alparta Central Minister Rajnath Singh lapen Prime Minister Narendra Modi ami phisitami National Highway 36 atawar pi adung denarong hitialong ke kaipon padu Timen bilden printing of estate status da bodo pini ni tum Karbi ni konsil lapen cilara peta so tum pini ruling government lapen tubo ma sarkar han pini do ultimate bilo ni jongsi kivan jilara ni pini chisong de penta alang itu mosi pangrevi la do bil ban nomor raja sabhalong alang itu ma ajosi notice ke do alang itu no alang itu opposition deli pudan te kivan jilara ni itu pran mo cipite la samin itu bang so ka chisong man itu chisong ji kan नहीं अभी हम लोग दिमाग हसाओ एंड कार्बी आंगलों अभी जो हमें प्रोटेस्ट करे सिर्फ इधर का नहीं दिमाग हसाओ एंड इधर का अभी जो इधर पर क्लोजर बंद नहीं करेगा अभी सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहेगा हम लोग तुम पिनी लदाख KSA la pente ITPKA la pente KSYC la pente MYDC ni tum cingrum pet pen la so puthak ditum ku cingwai na kok mati ditum pini ditum den arong long rili na kok ni tu Citizenship Amendment Bill la pente ditum la close eda puthak ditum cidon nte dong sila so podong si pacun cilang puti ditum la bang song ku sudak pen ditum la so cingrum pet pen la so ampun ditum engage ku ditum la so pot claim tuji Thandakat han thorteron arong along arkoni pai krihini arni mirdan cases unit tum pencheba dir bi ponsi pining pen ke chengsi haja ke kan ke pangcheng pona birta pherang ke pen kadni sa hemalong birta nang pali Thandakat han thorteron arong asar kensing terona hempesi haja ke kan pangcheng ponlo haja ke kan along rong kim alum
lukhi ke plang alun lapen hacha ke kan alun lun se po Chandra Singh rong phar kolom sing nar lapen sukul rong pia tum pen lun si risoe jang tum hacha ke kan padupon alang litum pen nagi pachi duna tengki Karbi Anglong Tadamas Council pen arni ke hotpot ta arni arkoi ni phai kripli arni ansi bangsu ke kan ington ponji pusi mirdan cases unit maipu jonata ingti lapen bidisar sukurong pia tum pen pachini Nomalam sapor phanbir tamo intomonik sina Please tap in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc. For more information, please contact 6001-863-460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. Aturkimi Academy, Diffu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy, Diffu, Rukasan, Amlapati, Diffu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thabir talong wangtholo. Hamren town committee kilikalong ASTC asong tum kilikalong. Kupia potsik kirem dun ma laso pothak polling tipen kaning je pona pothak arkoni phai krihini arni pherage hundor kropen birtanang pali non hejong town committee kilik ke padu pona hut hamrena long ward shoksianta BJP tumsi hai thailu halapu ASTC lapen congress aya song tumke ward isinata haidunde kopia pot lapen kosona potsi ASTC asong tum hamren pendang lok pragjama dibalong sitame town committee kilik ang thek me data pothak hamren ward number 6 ASTC asong pen kithurdun polling tipen RCD dalam thi chipi pon hamren town committee election result tipon lo laso result ang bong pen ahok lo 1 to 7 asid ang stame BJP party si haider lo boy fit stame rada tum akeong tum ke ASDC apan kacerap kaceto award kelong lando lapen remdalo pustame ASDC party ingtang klong lang lapen hemprek kacesong lapen lahai corruption lapen kadukawe pini laso National Citizenship Amendment Bill laso puthak setame rada tum chini pame medal lang apolo ko PC BJP tum ke claim ke dam ke chokche Citizenship Amendment Bill puthak lapen la ason non la rada tum kisu government tum ke deng pon GST pen chenglok lahai puthak rada tum phan than paklar onang lang lapen lahai chini lo pulote BJP party long ke prabin pen masya vedersi ahokter bangke la Citizenship Amendment Bill alam jong se chini lo pulote pini BJP party long matsi
kaduk awe EMCM pen chenglok kaduk awe rada tuman stame BJP party si CO thai nang ya porlo setame la hai chini ne dalang aposi pini arni pen town committee lang tum election hailo mene setame Prabjin pen rada kachesong la pen hemprek la pen citizenship amendment bill la so puta kachesong pon ye phan ASDC party pen RJP chebi la so karjap thibalong si rada tum tanang cheto dunji la pen kewang non kewang ya election MP MLA la pen council election along ke puthot ASDC party materina la party si haipon pok pusi nili pini la so rat kachesong la pen la vote ke lang dam pen thekpon long lo Thakur Vishwanath Sadev Indoor Stadium Mega Sports Complex Hotwa Ranchi Jharkhand along Suri hinira krenar kela pen kresir keba bha arko ni phai kep arni pen ni phai kriketam arnia ni thama parman 64th National School Game Wushu Tournament pathupon bomlo pusi Assam Wushu team coach la pen manager atum pen kat news asa hemalong birtanang pali Directorate of Sports and Youth Affairs Jharkhand Ranchi pen patirpi ponsi 2018 la pen 19 abha 64th National School Game Wushu Tournament under 17 la pen 19 girls ni thama bha arko ni phai kep arni pen ni phai kriketam arnian pangcheng pon bomlo labang so ke patu ponalong Assam Wushu team pen kachipate dun abang phiatum arko ni phai kri hini arni an semi final ang dengkile dun atum lake under 17 girls along Karbi Rajbongshi, Chisila Musahari under 19 girls along Hongbari Timumpi, Sunita Limbulapen, Bandana Musahari Tumhenlo. Karbi Prime Time Beota Bangila Panskang Ton Modilo, Domi Thakme, Kurang Thu.